biashara oro ira very down kinye kurwa bende kioturo ya ba wo kwanza atiro na kwende dioturo eworo antu bonde baranire bakirira ntiko mea kinye kethera bagubare be ye kwibyo baranire bino ntukwazangulane no ntukurare ntukwethoko na muchamene ya setiuru lakini yo ire antu bazangulana thoko baba ingi sana ngekuru barabenda giirio benda gia karate na bionde baranire otheri no ndidi barone na be bareri bakari wa mbecha na bange bakaro bakana na fertilizer na kuno ntubu ekuru barane bathuri muno berani tukwe market na intu kwirane ne ya kenja market na ikore uluwanire bonge nende inkoria kebe imeshamanio yeu ni thithe nyantu kwena ni market days ikenda ntu baketha bena kanya gakwated na baketha bate na kanya kubichwa ke hasosia na riu ntumirio burusi atasia mirengo na mpadhu itwa kile bisi sia urimi ni kenda ya biashara na arimi bagunika jaje jatanga na kioleweke chike huku mokere kire manto ya urimi ikareta thina muno kuo siezi wetu na bati kwathurana na bati bya tukwenda ni tobia kurima fertilizer ni na chadira cha national tutekora cha national kinyike ya nari sabu za lakini ke akunganwa muremie ya waachia kintu kya kwimenyera nakyo na especially batu antuba meru ila tujie ukiragena nabio ni kurima na oziezi kinjere tenunjire nja muno lakini na okaraka kwangara tanwa nuntu bwachiacha na atokwenda kwira antu bari ome okaraka bakuruma na muno no uru aburerete mwesimu wa uru aburerete president wetu wa Kenya aba manyere muno nonto kuwa muntu no itetherie muntu mutenanga wa mutino kebito tetalabi ukere giritara kura nkidi potera weru weekend kumatigania west bita wa Kevin Kemathi nangero kuna timurunga meru antura ya ndonyoro mandene gisio bunge kyabure na kuria tungira bangi nturene kwatalira na kurwana nchobinde ne wado nontu ni tabarakiti munonteriu manigetonde to Nicholas Chabari na utwache mkuruki kulingana na area manager wa Ntura ya Ndonyoro Mahato Stanley Kimathi aliuga Nchobi niremerete Ntura mutori ya wake ya Anjuruta na arenda kuromba tongire bagwatanire gutigira Nchobi no ne kuroigwa aneo mbere dinambe na kwangaratania ana na anto obantere inu anto Nchobi remera Injuruta ara na Nchobi reta kunyugwa ambuke wateo kutunya wanya baraba inyaba na ibanyunya inyaba Nchobi turuwa ndujuro mebageta ende enjuro tara nyo bangiere nyo Nchobiere na itwa nkorokia mugwanja bila bikoruga Nchobi na ni akwa skuru na kwena tonge kwena arugi banganona basieteretie anene aredo chibo bagora kinyau ikuraka kotin direct kona ne kamuge Nchobiere enjuro tane jo kirone nyamono atongere beto baigwe kuke akwithira baruga gacieri cha kwenye Nchobi antwaja tafadhali tu tukavira ku Nchobi erieje ekwa Nchobi ake nande tuliwe ito keep distance kukora kanise na karase separate nonge nande inje corona ni karan Nchobi neji kaingie karaku nande Njuruta je irabu biko jurondo kutonyera au ntikumenya nanda tukwatura kulingana noe amona bamo bakari baliuga ate Nchobi eno irai kurugwa Ntura ino cha Anjuruta irethero kinyato ngeria bamo bakurukira gontoku na bakayucyangu kumo bagatigana na Nchobi ontobora kuga ibwega kukarwegwa ana Nchobi eno bantu anto kurutagia ngukumo antya ya Nchobi jatire nani kuonwa nani onawa na itu itairo na tuikirite kiraudi na twamitiga au ya twamitigo au tukona bile tukona twakampira akwira we ngunte kwene ni u angukurukite nande ikumenyerwe tunte kumena ante mantia ya kabira Nchobi twebere kaba no gatigwa no kamwe kaga kabira bu twina tongere bako bantureje ba nyumba 10 itware abo na munene nareo kunjira nkue antwara guteweti antu baba kuretia boriji yoko bitatu kana ngugera iteka war weekend kuma Ndonyoro Betan class Chabari
Arimire koneka ikirumirone mathina Kathumba Silas Mureithi uri ni mubiachara wine weta wa miraa kumantere chanyambene nambirite kithi kia mutu yuampempe kira kuwa nende kia mutetheria kithira miraa ikethira ikiringitha kaburu Mureithi ariwe kithi kienende kethira kinya itethira kia kiri kwandika yuthi baba inge yorito kumenyithwa ni Dennis Mugendi. Kiri baria betikitie Murungu nathondekaga njira antu gutina njira. Ruteto lwa Silas Mureithi mubiashara ndene ya mushijo maua lwegie factory eji ya Kinandi ya kuthondeka mutu jwa nkima iria ambiritie Bona bunikiria akwathira ni nyume ya biashara cia miraa kwithirwa iroromiriritwe ni thina kuma muijoja murimo jwa coronavirus ngerekano kinya mantu jegie kuingwa kwa thoko ya Somalia. Marito yakwa mbetagwo Silas Mureithi iyo ni director kithigiki gitagwo Novena Maize Mira ikio kibukona nyume kwa jojo machine ejere nyuma jojo ne kuthondeka mutu jwa nkima na inda karire ndona kuringana na mantu jari gukuja corona na mantu jaja gutika miraa yetu ni kuremwa igweta twethero kwina a lot of challenge ekithoro kinya mtu atikona antu baingi batengugine biashara imwe cia tuthukira so eke mtu a decision ya kwethero no pende ikuikira kithi kira kiomba iku producer gikomba iku antu irio na at the same time tukomba kuandika antu Nkuruki agitwathira mutaratara jwa imwe kwa imwe jwegie kuthondeka mutujo jwa nkima juria jugwitwa Rosacon ira nekathia irite mutu kando then ire tithirwe thiikite bwega igacoka kaire ejethi wana jaire ikende kinyanira quality ra tukwenda atia kwitira tukwenda ye jaya thiwa jojo kaire igacoka gichunkine kira kaire ikende thiwa ya ikende chunkwa that is bona chunkwa na kaire ire takinyanira quality ra tukwenda igacoka kaire eje kire machine eje nge kuma ke machine eje ikyathira ruto thiranite na mutu jo kabisa jume ajo jo kajira wo tuchokena kaire ke chunki jo chunkwe kira ke kyathira ru gitethie kite bwega kigitetuika mutu from there mutu jo to jo kaja ile jume ajo ana mutu jo kaumera mutu jo to jume ndeje then antu babethi nabo ni bakuonekana bari ngugine bamwerutire niro mashini na bangi kiri kuthima na kubangania mututu bagitine iji onthe iri ngugi kiri antu babethi aja tore ni ngugine tore tukuthima mutu twena babange bonde gukona aja ni ngugi nzongi ni tukona ni nzongi na ni gutethia antu baguku gwithirwa igita ria corona rikwija iri atomera antu bagia idea inge cia gwitethia ndene maisha antu bato na bwabya ya my colleagues ibo tugwitana bongo geje ekuthima mutu jo ria tumire machini ne narora jwa kinya tukajuthima kenda tumba kuikenara thokone arume mwanya bau bakuthia na ekuru mwanya eminari ibo bakwirikwe bawe packers ibo kubona gwetikia bukubona na rodas nabo kashwale ndo atwambiritie bau abega atwabangu gitwabaria na uritani nabukiri akariba miena eji ya igembe mono arimi ba miraa ni kwiritanire na kwanda kinya mpempe miraa irio ni kwithirwa ndiria kimera kimwe kia gwatwa ni thina kingi kigatetheria na uturo bugita na mbere indai na biashara indai na miunde kwa miraa na rira corona irejire ibo kumenya kinya bungo ikuraingiro guntu gokwingi kwa ingo ta Somali watika gutemira yombi gwita Somali na mireu ni ratwejaga our income ya kila wakati biashara ronde mawa kana ire gembe irunga mayoro imira nonto ke bato mutu gutena mira biashara imo no achi dira so ikyo ndirejere ndona nonto ru mira ni egukie kuthira re anto beto tomiko thithia atia ndeya na mind ekwithirwa no ndugere kithi giki kina lot of advantages yento kia mbere
antu begembe kirambo mbiko baromba itu tugategemea miraki no tuane kinya pempe tuana pempe tukaproduce mutu wetu aya no tulime no tukithige kina byproduct dire kuma kana gitu kirage kuma after mutu yo uma ni irio biumba ikurire mwanka ngoko kuno twambere kinyore mibo ngoko no twambere kinyore mibo ng'ombe na thaitu na advantage president na turugurire KCC mwana jwa Kangeta. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, mushine o Maua, County ya Meru. Ngana kuna tisimama ketere tongirete muchine ywa Maua ni obisawa ne kinyete nja kwanto murume omwero wikene ya muroki. Uranende wethirite aitia wane mwekurokie na utiwa wenka kumenyerana baki. Aritingwe basimama ketene na kinyaro amiri. Wethirite bakilunga kokie kendo mwautevyo wabikuria na kinyangu. Watu tumete Beisawa supermarket Maua. Tonera ibwaga twezenje izi ya muroki narua. Twena gintu kira kinini twamba kwizakyo. Ikenda tukomba kugweria Mr. Muroki na twana twawe. Ikenda into bibi komba ikoboke ya kanini. Tega into kinge twena kyo. Lakini tonera ibwaga tweze tweta Beisawa. Ikenda at least kinya twana twawe tukomba kugwirwa. Ore mumero uga kiara kimwe gitumba kuranda. Na Muroki na family ewe okay ngwete kiantu bantu raibo kumenya the situation ira bethirite baikurukaira na ni nontu na ito izukia pamoja ito kumenya well corona ni pelekete antu bubuwe hapa kule but ni muhimu toka changa kira kinini tu nakyo at least kenda nkiria uni kwa kogoro nwe mwenzangu na anabawe bakethira bakeo na gya kuruma. Habari ya bwana Muroki tulipata na ilikuwa vyema kwetu sisi kuona tuje tumtembelee na familia yake ili tumpatie ile kidogo tuko nayo, manake ni kusaidiana. Binadamu ni kusaidiana. Kila mtu amejaliwa alichojaliwa nacho, lakini tunajua vyema kuwa hata vidole vyako havitoshani. Nyogomba kuliungira inkurikana ndandoni beire na mwaro baba bare kwe mathayo goro nawe kaliuna konda ini munturi ara ora nyumberere ara ikondo mwito balikira kenda bararira muntu atara into yakurarira ndarona bakarara bwo na nikuwa ni bwani badikanire na umabo kweria kweya na kinyabu mulungu apo tarime na kinyanjo boeta kuthe kubui. Tutire tukinoka nini indi nchokerete nante twingi. Laito kudira. Wa. Yu corona case meru mse. Temete nje gonya dimone. Utete kanya. Kanande ngoma mwaga bwe. Na ndio tegwete gukurukwa inteto ori gutunduka nonto ware kunthi ori wero ikagukinyiria nteto ori thimone yaku kwamukira nteto ori gukarika ori thimone yaku kuma kwa wero tuma SMS ina ntemo N kire 20674 go ciandikithia.
uri na ugwani untubo ogimbo boku bo mwire urathimo uritingo gebo ichunje byaku bya mwire toriongire Mount Everest Nutrition Clinics tokudithire ithimi kinande no kwenda kumenya condition cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba ya uchiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwire nejwaku Mount Everest Nutrition Clinics toriaja ni untubo waku itorigitaga mirimo ja arthritis joint pains allergies asthma diabetes hormonal imbalances mirimo ya nkoro low sperm count stroke weight loss na weight gain fibroids STI na UTI infertility ovarian cyst hypertension libido yeast infection na jangi kadhumba na gute side effect toriongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kuwata nteto nkuruki toringere demo ukurukira 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana Mount Everest Nutritional Clinic ambapo tunasema afya bora yako ndio mali yako. Nyinyi mnasemanga mjai kula ugali ya kavagara? Endeni mwoshe mikono. Makove? Kai, ina weekend kima. Nitamu. Leo lazima mama ninunulie ugali ya Raha Premium. Kima yeta na. Ligule mbule ndoto changima. Ilu ndoto cha kombolia. Kimene nete uno ere imbea. Kwani ni kavagara. Nyakio. Mwathani mutura moyo. Kima yonde ikora bwara na igutabu ata. Pole mam. Yaani nkibe mutujwa Raha Premium mweteke taja cake. Jo ni borugerengi. Nja iria imakaira ugima bwawe bwa mwiri ithura Raha Premium Maize Meal. Ni mutuju thondeki na utarambu eguru botheru, umenyeru bunene tariria na jwe na mushamojo mwega utiomba kulingithana na mitu yengi thokone. Na nande mutuju Raha Premium ijo kuonekana ndukene ewire yakwe nagwe. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Rhino Mabati Factory Limited tutumagira mabati ja uteabwa kinande kuthondeka mabati ja mithemba mwanya mwanya kuringana na uria ugowengwa ukwenda kuimba nyomba yaku na uraja bwaku bo mwanka mita 8 na kuonokia kugitanga mabati. Rhino Mabati Factory Limited ithondekaga mithemba mwanya mwanya ya mabati ya gauge 30, gauge 28, gauge 26 na nande womba kuonokia mwanka chiringi egana o mita. Kiri mabati jetu ja Chaco Grey Matte Finished gauge 28, ja Roman Jamii Tile, Brit Tile na Jamii Style. Gweka order yaku imwe kwa imwe kuma Kiri factory yetu haranire na atu na njira ya thimu kana WhatsApp gukurukira 0729628199 kana utuchwe Kiri Facebook www.facebook.com/rhinomabati. Tugagukamatira mwanka nare ukwenda utheri ndene ya mathaa 48 mwanka mwarine jwaku. Aja Rhino Mabati Factory Limited ugaitarira rangire ukwenda na jari na warranty ya miaka 15 chote kwanguka rangi. Rhino Mabati Factory Limited irinande Meru. Tuliongere nyombeni yetu makutano Meru, njirene ya Meru Maua, Mugaruna White Star Hotel. Nyunto bwanteto nkuruki, riongera mutandao joto jwa www.rhinomabati.co.ke. Rhino Mabati, ni mabati jeto, tukurie bieto. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Ibanonto vakwethira tena mbere kuatana lawan tuchokera na tekireme kire na mikarire nende tukarita megoro ya muthongomere yonto murume.
urathoma muthongo merejwa ntomorume ikira tai ngwane na pocket square menyera rangi ya shirt suti na tai riria ugwikira nguo muguto jwa suti jukambara bwanthiguru keta oju riria kunganiria suti ikareya ikunikira kiratu maturo ja suti ijetherwa ja rungami ona kinya ja shati ja rungame maturo. Wenda kumenya nwikirite suti chietania na mwiriju waku tagera kinya nkingone kethira shati na suti ishimamanirite nkingo bwega ugekira suti ekuingwa ibungo kibara gigokira iratu bya suti ni jabyo biu biria byetagwo official ugeta na suti utena tai gukaragaja kaute kwimenya wititengo gene ugekira suti na kanyororo kau ende witete byatho mwanya mwanya no ugemie